February ni somni pali sang ni somni panga tho tan ni ania bazar thlir tu te chibai ule tunlai khovel hi social media khovel ania wangin nitin mai hian khovel kilrang sanga tangin social media tual zola chanchin danglam tak tak kan hrengreng maya Mizoram chunga mizo tong mang mitlem te zinga po social media kan mu thin thil hrang hranga wangin kan ram hi ni nom man thlot lo ti in mi than khat chuan an soifiam hial thin ani hi khovel zau zoka phei chuan thil hrang hrang hi tam le zuala nimin piale nimin lama thulang sa le bengver em mai chu Soviet Union intelligence officer pakhatin US President Donald Trump chu Russia ram en thatu pol KGB ten Soviet ro hlu pakhat ni turin kumsam thum pasari liamta dai to khan an lo en kol to nia soi chungchang hi ani hemi chungchang hi internet lama mu tura omna hi ni thum liamta khania news agency lian ten an zia lem lo wangin kan ngai ven ngal lo dewa ma se India ram news agency zongjong deuh thote London Business News te Yahoo News te MSN te le website dangin an zia tak sup wangin kan han bo zui vele ta a Ukraine ram news agency pakhat Kiev Post in antalan danin kan soidon ani Soviet Union hunlaya KGB officer ni train Kazakhstan Security Service ho tu pa hlui ni bok Alnur Musayev chuan Facebook a hemi chungchang hi posin Trump hi KGB te chuan an agent pakhata an lo chorreng mai ti atar langa Musayev hian tun thla ni somni karma sani ngani khan Facebook a hian a posa kumsang khazakwa somriat pasari khan Moscow khopuya USSR KGB Directorate parukna ka thoka Directorate parukna in kan napoi mober chu ramdanga sumdong liante kan na thok turala kani atia hemi kumhian kan pol chon kum somlia upa United States a sumdong pakhat Donald Trump chu kan hnoya thok turin kan la a aming lema Krasnov kan phuak ngeng he ani atibok mitam tak chuan US President Trump hi president ani masak po khan Russia laka hian an ring hlela Russia le Russia ram President Vladimir Putin laka zaya do hle ni in an soi thina ni Hillary Clinton hne thlantlin ani a kumsang ni som pasaria US President office alu atran chi ati khan hetiang dewa soina hi om hal boka British intelligence officer Louis Christopher Steele chuan document sang ron phorin Trump Moscow khopuya zin lai thalak te athil ti chi sang te chu eng tin emo aron richuak ani kha heti lai po hian Trump le ma tran tu de chon na satakin he document hi adik lo phua chop tin an soi fi an sa hlea Steele hian thulak na zia chian lo wangin rin tlak ani lo ti te po ari boka kumsang ni som pariat February thla khan tunaron soilang le tu Musayev tho hian Facebook a post siamin Donald Trump hi KGB le khabua minga chuanga atana chocha chu a eya a in ei batam tual ani hei hi media lama thudik pon chuwa tangin indirect takin mutur tam taka omani KGB le Kazakhstan intelligence ka tho atanga ka ton hria ta tangin KGB ro hluata na recruitment hi om ngei ti ka hria Trump po hi chu tiang mihring zinga chona tel ti ka chiang khop mai US President hi Russia in an biak thluk zinga tel ti hi ka ring hlelo reng kumtam tak liamta tang khan Russia sarkar hian Trump hi khowelaram chak tak president tur hian an ro mandai to ani atiani kumsari lian to khan Musayev hian US rorel tu mithil ti theirol te chuan an president hi thuk takin Russia nen an inzoma Russia kuta in hat thuk hle ti hi an hreveka superpower anga US alan lo thei dona wangin langsar takin an pomdu lo mai ani ti in president atanga Trump pai tuma beina thleng tur thil sang te po alo soilok to a Donald Trump hi Russia ro hluni tura duan ania khothangram aw hla le thuthlunga bo che fo renga chu Moscow khopuya an lo lom thina ni atibok Musayev chau hi KGB officer Luizinga hetiang zonga thil soi om chun ani lova kumsang ni somni pakhatati chu Craig Angara le khabu American Compromise tia chuan KGB officer Louis Urisev chuan Trump hi kumsang hazakwa somriat chowa khan Russia in an thunun na hnuai om turin an la ni in na soyani Urisev si KGB spy agent ni in sanghazakwa somriat chow khan Soviet News Agency TASS Washington correspondent angina thoka sanghazakwa somkwa pathum khan US khole tuini na pe kania US a hian omhlen zuita ani angar hian le khabu a hian Russia hian Trump hi sanghazakwa somsari pasaria nupui masaber Ivana Zelnikova
zek model an tang khan an ngai ven tana American real estate sumdong hausa Trump ne na anin ne tang hian zek secret service te chuan Ivana hi an en thlang hala Ivana ipa po USA tanga zin ho chu chip chiar takin thu an zot fia hiala heta tang hian KGB ne na thok zek secret service te chuan an target tangar ngarani ati hemi nu kum thuma hian Trump hian New York khopuya Grand Central Station Bulmaya hotel lian tak Grand Hyatt chu lain he hotel da tur hi Soviet ramatanga US Atlantia Semyon Kislin ne na tangin TV zani Z alai boka Kislin hi 5th Avenue Joylut Electronics nei tu pakhatania Svets chuan Joylut hi KGB na suman tumsak ni na soya Kislin hian aphana sa hle thung Sangha zakwa somriat pasari khan Trump la Ivana te hian Russia ramzinin Moscow le St Petersburg an tloa heta hian Donald Trump hi KGB agent pakhat chuan politics khel turin thiam takin thu lo soipuya Trump hian ne viau ni in soyania Zek spy te chuan en thlazui zelin Trump le nupui en thlatu tura ruat big te hi code name shan Al Jara le Lubos ti te an pe ani Svetsa soidanin KGB te hian Trump hi nasataka buaipuin hepa hi kum somli lo omle tura US president ni turi ni cherang an ti ani shan lova Trump ang boka an set tura an lak an tran pui len zui ro khi mitam takan om ni in na soya chuti la chuan Soviet Union hun lai tanga president ani thlengin Trump hi an chom reng ani atibok karkalta thole ani February ni sompariata US Secretary of State Marco Rubio le Russia Foreign Minister Sergei Lavrov te inbiak na khan Russia ram palai zinga Russia ram sumdong lian Dmitry Ribolov left chu atelvia Ribolov left hi kumsang ni pariata Donald Trump an ba nei tamlu tu ka wanga atal buaivak tumin Palm Beach tamaram dollar maktaduai somliman vel ni asoi dollar maktaduai somkwa panga lei saka Trump chan chuak tu nia soi ani engpo ni se he thu hi thu tak hla takalak chi ani MT ariat lova Khovel News Agency lian le rin tlak zual ten an tar lang velem lova thu tak chu ni se CNN te BBC le Al Jazeera journalist le expert ten ngai nam tak takin an chui le torin oma Russia ram News Agency ta sa po hetiang lam hoi thu hi mu tur om lawani voin hi Russia in Ukraine run kum thum tlin na ni a Russia chon kum thuma tlin ma hretin thapuin thole te angan ti nge ni inrin ni zana tang khan nimin thlengin Ukraine ram hun sang sang song pathum vel chu drone mangin an beina sa hle ni in Ukraine Air Force Command thupong tu Yuri Ignat chuan a soi Ignat chuan Russia hian Ukraine hi drone zani somruk pasari mangina beini in a soya hengzinga za somthum pariat chu ka thlak ania za som pakwa chu na thok thei lawin an siam ni in a soi boka drone dangla chuang som chungchang ero a soi lo thunga Ukraine sipai Telegram channel then khata chuan drone te hian Ukraine mun sang sanga chiat na thlena hengzinga hian Kiev khopui po tel ni in tarlan ani thung Ignat chuan Russia hian ballistic missile pathumin Ukraine kap ni in a soibok Kiev khopui official te chuan Russia drone beina wang hian mi pakhata thia midang panga in hliaman tuar ni in an soya Russia hian thleng mozat chung chu Ukraine hi zanlama drone mangin run thin ani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in drone zani chuanga an bei thu le Ukraine mi puite chuan boruak atanga nunron na chu ni tin an tuar ti asoya indona kum thum tlin ma hrita drone manga beina hi Russia in drone manga beina na saberalani thu soin karliam ta chung khan Russia hian drone sang khat za som nga velin Ukraine beya missile chi sang sang som thum panga ina ka bok ti asoya Ukraine boruak veng him tu de thorim nazara mi puiten la him shram ni in a soibok Russia hian NATO zau tumna wangin an ramta na him lo thei ven nan ti in kumsang ni somni pani February ni somni pali khan Ukraine hi aruna chuta tangchuan voin thlangin kumthum chung zet chu an boita a US President Thanthar Donald Trump chuan President an yatanga ni khatchung in Ukraine boina chin fel tur thu a soina a tun thlangin an boina hi ala top lo zela Russia ne nan in biak na chanchin po kan ron tarlan to kha kan la hre ome bazari lo thlira wangin kan lo me